Fl-udjenza ġenerali tal-erba fil-Vatikan il-Papa semma żjara tiegħu f'Malta u l-laqgħa sabiħa li tawh il-Maltin u l-Awċin. Papa Franġisku qal li Malta tirrappreżenta l-qawwa taż-żgħar bi storja sinjura ħafna. Il-Papa semma l-immigrazzjoni l-isfida affaċċjati minn pajjiżi bħal Malta fiċ-ċentru tal-Mediterran. Hawn semma l-laboratorju tal-paċi mmexxi f'ħalfar minn Patri Dionizju Mintoff u spjega li l-pajjiż kollu huwa laboratorju ta' paċi b'valuri ta' solidarjetà li huma b'saħħithom. Chi a Malta ha dato vita al Centro Giovanni XXIII ha fatto la scelta cristiana e per questo lo ha chiamato Peace Lab, laboratorio di pace. Ma io vorrei dire che Malta nel suo insieme è un laboratorio di pace. Tutta la nazione col suo atteggiamento, col proprio atteggiamento, è un laboratorio di pace. E può realizzarsi questa sua missione se dalle sue radici attinge la linfa della fraternità, della compassione, della solidarietà. Il-Papa semma wkoll iż-żjara tiegħu fis-Santwarju ta' Pinu kif il-Maltin għandhom fida qawwija fil-Madonna. Il-Papa spjega kif kien ilu biex iżur Malta l sentej sħaħ minħabba l-pandemija. Lin-nies preżenti għall-udjenza ġenerali, il-Papa qalilhom li Malta ilha lil waslilha l-Vanġelu permezz tal-Apostlu San Pawl. Il-Papa temm jirringrazzja l-President ta' Malta Dr. George Vella lill-Prim Ministru Robert Abela taż-żjara u semma wkoll l-awtoritajiet ekleżjastiċi. Fl-aħħar nett il-Papa ringrazzja l-poplu Malti u Awċi tal-akkoljenza li wera matul iż-żjara tiegħu. Al caro popolo maltese, grazie a questo popolo maltese per la sua accoglienza così umana, così cristiana. Grazie tante.